Endwara y'emira niyo Elione Nyangaraza aba district ya Shema na Mnonga Town Council akabo hitendero bitugamwe omumaka agutugiremu tushanjire bamwe abana yahereze okubanonkoramo enono tinchweza kuihomura omwana ogo kumuhozi enzuru mbwena hati mbwenu government empobwezi Emira ekabarukaho ombwire bw'obururu ahi abebembezi bayanjire kujigambaho omuri Shema ngo batabima obururu bitu orikora nshonga z'abana n'abantu abakuzire kwajigambireho bamwe batandika okumuranisa kandi no kumuhayira ngo kinteki nikishisha izina lya Shema konka abantu bantira WhatsApp bantaha okunashisha Shema ahabwenje muta WhatsApp ahabwenje numukunda ngumurebe intaha TV kwirukanza katonene murebe intaha TV bisoro mukazi wo mwishemwe bamhamba murebe intaha TV Museveni nabese je mbarwana ahabwenje mutakwenda ngusitoho ebintu biri bishisha district yitu ahabwenje mutakwenda ngusitoho enkurakurana ya district yitu Amakaminji omu district ya Shema gakwasirwe endwara y'emira bitu emwe ahituyikiremu nibagira ngu ekaruga aha muntu omwe hati Elione mara abantu bono mu family twena government tukore twena bamwombekera enzo yeyi karakazuno aze mwita tugumento murebereramo kubanga twaguma nawe narwaza abana emira already nyino mwana uwere miro kandi ari kurugaro Ebiro ebihuire omuhwezi wa meya akakwata omukazi owabire atari kufa ahabana bakarwara emira bitu kansara owe cyangeki ekitendero akiruka yahunga kacaterwe motoka bitu hati niwe ayebembire abari kugira ngo baruge ahamira ery'abantu konka we nagira ngo tibaramuronzire okugira ngo abase kugamba aharufu ahamwe n'amajenyi niyo tibarondonzire ngunzo mu rufunzo kwa speech bandonzere ngunzo mbunyaze kumpentebe yo misho bakandonda ngundeberera abana bakandonda ngundeba bakaze hibashika nabantu abakuzire kandi umurimo gwanje ngushikiriza Enwareji nekira kuteganisa abantu na Mnonga abana ahamwe n'abantu abakuzire kandi omuri Shema nibagira ngo oburwiro obu government yabitarawushire kubirukanjira na ministry y'amagara bine ekizibu cyango amakuru aga gashakwa Sheikh Abdul Hatif omuri Shema.